Katkum ka notification balapan mi haga kat kenai terik di sembara ajar pusau lembaga education department laong ba ya ke MTED nak menta jong ki lower primary but ki upper primary level on pelong menta usnam arajar arpusan but ya ke tarik but benai kin seperti padadin but ya ke detail nak menta jong ke MTED kin sa upload hapo ka website jong ka education department government of Meghalaya www.megeducation.gov.in ti ki perlok ki bakwa ban yakun ni kan exam kan sababan pe nakapor ya ketika website kepala ai haneng kublai sibun.